ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. MLA Jongka Mausan Ram Constituency Uba Himalaya Muktan Shangpliang Ula Kular ban Shimkhia ki Jingeh Jongki Briew ki Duna Dkhotmet ki Shong Basa hapo upur usam Jongka Mausan Ram Constituency La Kalong Haga Penshisha ki Kot Kisla baki dei hok ban yo ya ka Jingeh baibam na ka Sarkar Jilla bat ki wei di ki Jing Mentoy ki baka Sarkar ka Juai Bha Kerpang Shaki Briew ki Duna Dkhotmet Kani ke jing Kular jong ba Shangpliang kalong hadin ba ulalet jingo dangshen ya kalong yeng jong ba Broswell Lingkoi bat ka kong Benanda nongse ki ba Shong Basa ha ka snong Kemawan Pongkung ki ba danghap hapo ka East Khasi Hills District Daladehi uba Shangpliang ulalap bakani ka longyeng ka long ka batray sitom hado kata-kata khamtam ka khon kentei ya ka bala tip kerteng kum ka samla banisha nongsit ka bala bud yiki denjat jong ukpa ban kershan lem yala ka yeng ka sem da ka balai terwa de shana keleng kishnong ki thau tang ban yarap tenrong lem ya ka khya ka shon jong ka yeng ka sem Dalor kani ka kam terwasana keleng-keleng ka samla banisha mentapat kala sedang ya ka wei ka jat kam ha ka barep ya utit oyster kenang ban pendap yala ka yeng ka sem ka badon ya upara ubala khat kendai senam karata bat ubadon jingduna ha ki Dkhotmet Kakong Benanda haga jingya kren bat ka Batisi TV kala ya tho bakum ka yeng ka sem kila persang ban let pha sumar keleng-keleng hanrei kani ka jing persang jongki ka shulong le no ei namar bo ukhon jongki umyo asatya ya ka jingko Jingkhia kum ba ka yeng ka sem kala angnon kat kum ka jingya tho jong ka kong Benanda Une ukhon jongki uyo jingerap baibam naka Sarkar tang sanspa tingka shibnai. Don Boklang Jad Musik Start nó quả Start nóng đấy Tanh bên non đa nông xịt Thì anh còn ngột bởi con Anh nhau ngọt Phải tay chân răng là sau tay thân thầy Uan như đồ nóng nà Giờ bữa nắng khá Lâu nhiều tiếp ta dòng Luồng chát đây còn nó luôn Và suki và Và chiêm rây rây là ai trong ai hạc tôi và chiêm rây và là chênh và rây Ai là năng sedang và chuang và rây chênh và rây udiam và rây Quen rây nà luôn nghi Briew Và ta thật được là đạp áo snam ta xóa Khai chênh Ta xóa khai roan Xóa khai Khuây ta trong băng bù chù Cả làm mặt lị về mình têu ra têu tiêu bạp bạch hà độ đà Hà độ đà đi bù hạ lăng má lì Đi bù lăng má lì ta xóa kinh đề bần rừng Nên năng kinh đề bần rừng rạp là Bùn bà là khai trong băng lại thật là bạch chào Cho thiện bạch chào nhiều Chú sẽ mặt lị về Nên là chú thiền ta này Hà độ cầm ta cho độ đá vai đây Đây bạch mặt xưa Nên ta luyện Apulai, ada apulai noi Julai bulan dah. Tiêu na ubah lak bandi skor saya macam mana skor. Udi lah ada kelas 3 khasoi dah ada. Kalau lak alam khasoi lah kadang kadang. Kot kena kau instom yang ubah pila. Cok ki kerja sertifikat Macam. Tak. Ada baca mana we. Ta la renew sudah we dah. Long aku jam cepat kaya jam dah renew thamai dah we. Ada benang dah kena senam lah cok sertifikat anak. Ta lai senam jelas.
ada cok. Long ko yung chito mong wana do padang na lungan rek ko jong erap dang cok dang tat menta mulumala. Ipo Cok to sam spa sibna. sam spasi. Oh, sertifikat jong work. Tanai kat hadun tat pati cok ni rap cicire. Cok dia tarata. Askim sam spa sibna. Kecuali ya reka bu kikenja yung erap dewi we mo. Menapa gunang di school? When tua ai yang CSSA chat ai ahaga cisne nong ye cok jam baru iman ama lah kita. Nong le ibu cok kapang tadi noi nong ikut la baru i itu men anjong Duna Dkhotmet ta chui di benda. Siu ha SSA misiram. Tamta bu cok di school rap cok ra. Pat ane mana bu cok nyare de am cok re. Cok iya nyare. Cok de tepat. Macam tu belah na cok tu belah. Kin macam purnung kan akmer di belah teruyong dah dah tu siap senai belah teruyong tu tino tu senai tu ti tren tu kam de sana nomor pun terjok bam tu sai kon tu terbang ni purnung kectom ni macam ni saya duduk di waram dah citom mat citom sansa iya ceng na ram ceng na chat thot jika pun chat pun klan kon Smart. mai smart Yang jong ba ngasos nei budan Duna jong Dkhotmet. Bas awi ba bingi duk dei na noi da bung sa di la di chana bun tat arab lam ha chung asam. Alian di sarkar kedat ki dek page nei men Duna Dkhotmet mak sabhaban thai khamar lam yo chi kham tam yo ba. Naso ba kakamram ke konsan ngamut kerpat maka kerpat ko mesim. Na mata ketenat ba di page kerpang. Ya kini ki ba Duna Dkhotmet buat rengkat buat budon bok lang nosi bat kwi ru budon pois no jungi maknya pai khat lang sya kan ke jingrap na mata jungki nang ba lak nom no na ke jingi sem ru kinong kalat ban ye kasan lang na mata jungki na so banai kubli kerpang ye ba jem Shangpliang mama kumba si ba ar le kendu i da kam sim ba keluat ba yong katla ke ba bala kum num khmat budon buram jongan e Constituency jungi ila keluar banyak keren rengkat berkupa jo udon balang ba braswa nasi. Nak kali juga katahi, berling koi. Nak kali juga katahi, barang sebenarnya kubleru ia kebetulan society, kumkawai ke society ke bapet je kini Duna Dkhotmet. Nak kali juga karu, nembak kejelam juga sariki rentlay. Idon kalat banirap, barang ada kerpat hakmat jung iru, bama i long siapa klaim mesim, baik pai khmat lang. Saya ini kibadon ke Dkhotmet lagi buat beri jung i, naka society ke jung i. Karena kalau kecok mentai kena ke pensiun nak po ICDS kampat biang nama tajuki nak kata mau nak kerpat gunung tri berit hak po kaina salang aku abad kerpat pakai khmat sia kino kini keyboard bahalor beri page kamtam ya sokar bakat page khmat kepang nak mentai kini disability jongki ni ki bayi kendu highlight lagi jong Demonstrasi ngawan hang ne po kasnong kamawan ngalayo ban ya kendu ya ikatu ani ngut ki Briew don jing Duna Dkhotmet chungki ngala persyang ban kali ki atau kilayo ani am ki jingirap na kalian sarkar namar kadon jing ai na kalian ke social welfare department ya bata chungki de kumjo ngit bakir ki layo ban register hapo ka social welfare department but kumjo kilayo de ka disability certificate. They ngiju pelong ya ke disabled assessment camp berubah. Hagaji penia angkat bat ki rambak snong hang angkat bat ki wei ki department ko nak liang ke block nak liang health department atau social welfare. Nilai pelong sisen ya ka disability assessment camp. Tekan ni ke disability assessment camp sisya kala island bangin yo ban register ya ki bun ba ki
Briew dan jing Duna Dkhotmet hakni ka thain sau sumper jungi but ki barok jan barok mata hilai yo ya ka certificate te mental adon gumba palat snem bangila yo mangile namarin ta ka covid lockdown ngin sim yo man beteng te menta bala kham hiar menta ka situation madam ongi gini leaders bangi de pelong biang sakwe ka assessment camp ni don kam ke assessment camp knang ba lesi kita don bun ki Briew Duna ki Dkhotmet jungki ki badang la charut ki bompat yo ya ka disability certificate ka disability certificate ka de ka way ka ki kuman ongno ka de ka license ane ka alat ka ban pli ki bakin yo ya ki jingerap nak la sarkar te nomor kata kadau ni dei ba ngin Shimkhia ba barok ki Briew dan jing Duna Dkhotmet ki dei on your disability certificate.